Gwnaf symud ymlaen ar ôl gadael ysgol. Gwnaf gychwyn ar fy ngyrfa. Wyt ti rhwng 16 ac 17 mlwydd oed, wedi gadael ysgol, yn ddiwaith, falle bydd hyfforddiaeth yn berffeth i ti. Mae'n wych! Os yw gweithio gyda plant yn swnio fel swydd delfrydol i ti, a falle mae hyfforddiaeth mewn Gofal Plant fydd dy gam cyntaf i gael swydd fel ma. Yn debyg i bob hyfforddiaeth, mae'n gwrs ymarferol iawn. Bydd yn gyfle i ti cael cymhwyster cyd-nabyddedig ac yn dy helpu i gymryd y gamau cyntaf tuag at yrfa lwyddiannus mewn Gofal Plant. Childcare is about you doing your level 1, your MVQ. Children are amazing. You can never get bored of them. You need to have the right skills to work with them. Bydde ti'n dysgu llawer ar y cwrs? Rwyt ti'n treulio llawer o amser allan ar leoliad mewn meithrinfa neu cresh go iawn yn gweithio gyda phlant. Dyma'r ffordd orau o ddysgu. Bydde ti'n dysgu rhywbeth rwyt ti'n ei fwynhau ac yn cael esgiliau i dy helpu gael swydd fydd wrth dy fodd. You learn a lot out in placement, because it's more hands-on. I'm with 2-year-olds at the moment. I just go in, supervise them, play with them, do activities. I'm in Bridgend Osbrel Creche. I'm enjoying it. My role is to feed the babies, put them to bed, interact with them, read them stories, sing with them, dance with them. I'm really enjoying it and I love it. When I was in school, I was bullied and I didn't know how to read well. My confidence was really low. But ever since I came here, it's helping me progress my confidence, my communication skills and meeting absolutely lovely people. Mae hyfforddiaeth yn berffaith os y ti wedi gadael yr ysgol heb gwybod beth i'w wneud. Bydd yn rhoi amser i ti brofi gwahanol sgiliau ac yn agor drysau i ti. Dim ots os y ti eisiau parhau i ddysgu, symud ymlaen i'r coleg ar ôl hyfforddiaeth, gwneud prentisiaeth neu ganfod swydd. It's fun. Met lots of new people. I enjoy doing the activities, the set and the work, coursework. I'm really happy I don't want to leave. Felly, os hoffi ti symud ymlaen fel y bobl ifanc yma, rwyt ti'n gwybod beth i'w wneud, mynd ar gwrs hyfforddiaeth. Gwnaf symud ymlaen ar ôl gadael ysgol. Gwnaf ystyried hyfforddiaeth mewn Gofal Plant.